umba be cheche asem we mu da ben mo start ye hye bata da ben ansati fo start ye nkuto enkuto de da ben mo start ye je say de nkuto mu de asanti ni atoso asanti kuto da ben asati fo I say de atan fo mo mra se say me ne mo ya pe we are going to go against asanti fo na ye be sasi didie atan fo mo mra me ne mo say ye ko against asanti fo na se sasi di no na me hwe say bet me sasi di ye go endi me nyeye but asanti fo mama mi misa da ben mo start ye nkuto Asante family. Hey. I just say go for we. Da bi wo mu ye nwa bi just say free nkosua mu di nkosua mu di atoso mu di kwadu mu di atoso mu di debe mu di atoso just ade bia ya asante Avance se de abedu nkuto de anya mpepefu adwuma anya no de regi for de en mosadi mu di atu nkuto so just say asante for boy bad answer I say ade no udi into so omudi into so pa yeto enya de uton ade no udi asante di into so we asante de papa na obehu say na onwato enti no nipa na oya nkuto no bi bese bi hu say oya asante ni ana oye other tribe so oya asante ni a na chete wa hye da ote yakoma enti no aye no na so onya asante ni a say me hwehwe nipa kro no so oya asante ni a na onya asante ni so onya asante ni de na chese o person use asante di no trend because o di asante di to so pa ye beto enti no oya ma ato ne tentem enti no oya ne sa nti I say me hwehwe mu na me hu sas man say da meka no because oya asante ni a no wa shada ote yakoma na onya asante ni dia na chese o person mu nto because ade no di asante ni di to so moto so moto ampa ana pep so that for moto ba mi misamo enti ma hu region bia bia man ko hu sa region ba ko no amfa ma hu oti region ma hu Greater Accra ana Ashanti family ena mo dia to pep so that so ana so mo say Asante no enye region keko eye kingdom na just say eye kingdom nti na mo dia to so hu ena my body no Asante family me sweating so amini tissue he ana mo shada ana mo dia no to so na mo boss so say Asante family ana enti no next time mo dem mo nya foforo no for oti family to so oti kingdom and so oti ni kingdom abodia chese pep so that for masha down mo possible use Asante din training and am pass mo yes am so na ma for obi akota no ope no ato no na me person mi hu o iti just say mo shada use Asante din no na mo di aton ma ade mutu attacks Asante for obi aba use say otu for de me ayayi obi aba use Asante din dia trend no enti no na chesi say no wow obi use Asante din ade aton niama obi tua tribute to Asante hene we ayembra me na mahye ana because no they say no pep student no mo di Asante dia to so no say Asante fo beto eno nko a omo nkoto pep student bia toothpaste bia omo nkoto eno wow because omo no ade bia ya omo de omo hwe so omo ba ye ni yiye no ma ton na ma na anya mfa so ma na ya yi nti say wow who pep who owner no unya Asante ni a one uji so obetua sika ma me na meji sa sika no they say yenya otumfo edis and na hye mensa say me na magiji sa sika na di ene ense nka me de 3 days ni atumi hene because me nya yesa pa yebetumi afri ade so nti e bia 2 days be no ma yimi afri nti e bia me 2 days
Ni ya tumi afri ade so. Dabi. And I free. Na na si bum for free. Just mo adwempa. Ah, nti no mo de mo for free de acha mo. But next time no, me dem this media manja ya ohini we ya me pe social media yi. O ma hini of social media. O ma himba. Sinka minya o ma hima. Ana yeni o ma hima. Ana ye o ma hini nko yeni o ma hima. Ana me pa ba hini of social media. Ana obi anyaje. Pre sasem no kwa bo mi hu.